Connectivity Youth Center Maukarwan haringkat dak jingetre bat ka office jong District Social Welfare Officer bat ka District Child Protection Unit Southwest Khasil District minta ka sngi ka arpau terik bijilio ba rajapsan kila pelong ka jingeyat paidbah na ka binta ka nasha mukt ka Bharat Abhiyan ni ka program jong ka jingekun man pynduh jait bat rating khong yo drok But kumchi benta ban rakhe yak International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Hakane ka jingiyat paidbah na yashim benta nrutuli gi skul hakaba kilas dang maniyat paidbah na palau ka office jong Child Protection Unit but pinkon pan ha palau jong ka Nativity Auditorium Maukarwan. Kibala ai jingran hakane ka sngi ki kentup yo uba PM walang uba de District Child Protection, uba kin pamlin karlingdo, uba de muktiar jongka Supreme Court, ubala ai jingpen shai ha kabaya de ki an ki kanun nakabenta ban penshitam ya ki bakai be an ya ki kenja drugs, but kumju ka jingkran no uba itar yang District Social Welfare Officer jongka Southwest Khasil District, but ka jingpla ne testimony no uba bari karmalki ubalalan na ka jingkerni di drugs. Other nutrients or essential dietary ingredients which when administered to a living organism produce a biological effect. Kamu coba larang kalau larang excess kita guna vaksin kamu kena kita. Nanti drugs are substances that change person mental or physical state. Ka drugs lawan penerka lawan kita ini yang cuma cukupkan yang kepercaya yang bol bertatakan. They can affect the way your brain works, how you feel and believe, your understanding and your senses. This makes them unpredictable and dangerous, especially for young people. Kini kalau bahalang kelarang ini kan drugs, narcotic drugs. Kalau kejiput itu kalau tak ya kalau mereka cuci berputar terus. Why or how drugs is not allowed illegal? Drugs are illegal for multitude of reasons, each with its own complexity. In this discussion, we dwell into 7 primary factors contributing to their continued illegal public health risk, patent infringement, economic burden, social pressure, and beyond. Kemudian haba kibreu Islam bagi yang drugs ke kabakta kamta me era kamta ya ke chikia ba nata ke patent health patent infringement haka copyright haka intellectual property rights. Kerana patent infringement kalau hajika bandar ide bandar kena sebakalo lembar kena sebakalo hendak rekambet bacu cuci kelai hako ini masalah. Last but not the least, of course, yang juga kali ulang special mentai asni kaluang cisha ka buram but ka privilege ini bandan ya iba bari karmalki ili asno ya kajing pra kajungi ya kajing hikai kajungi ya ka testimony kajungi kabami nadu ketelang jong ka donor kajungi bar kitu kajing hikai kajungi asno shisha kilong ki bakordor bangai kentu ipi barokai ki help ki barit ki kena asamla nadu war kini long keparu kamsan tu ai begini kejing hikai kibala yo antah hasngi inte eki ha ki maulung kenyap jong ka donor kejongi